nibyo reka mbasuze mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri amasaha aho tugiye kureba amakuru agezweho. Mugiye kubana kuri Micro ni Bosco, iyi ni Region Info, tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Tugiye kwinjira mu makuru rero ibiri kuvugwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Imirwano yongeye gukomeza mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano rero irimo kwibasira imyanya ibarizwamo inyeshyamba z'umutwe wa FC23, nubwo inyeshyamba zikomeje gutangaza yuko ibi bitero bikomeje kugabwa muri bino bice biri kwibasira ibice bituye cyane n'abaturage. Ni ibitero byongeye kumvikanamo drone ndetse zidasanzwe z'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo. Byose rero turaza kubirebera hamwe aho bigeze kugeza kuri uyu munsi ku bijyanye n'imirwano. Turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, abaturage baranenga intambwe zimaze guterwa mu gushyiraho ituze n'umutekano, aho bavuga ko nubwo hageragejwe gukorwa ibishoboka byose bitarimo gutanga umusaruro, ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara, by'umwihariko ni mu bice bya Minembwe ndetse na Fizi. Turabigarukaho. Ubufaransa bwagarutse ku bijyanye n'inyeshyamba za FC23, bushinja umutwe wa 23 kugira uruhare ndetse no kuba aribo bihishe inyuma mu bitero by'indege byagabwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani. Bavuga ko ibi bitari bikwiye, ndetse Ubufaransa bongera kugaragaza ko bushyigikiye kandi buri ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Congo, nubwo hamaze iminsi humvikana inkuru zivuga yuko Ubufaransa bwaba buri muri iyi ntambara kandi bukaba bushyigikiye cyangwa se buri ku ruhande rw'inyeshyamba za 23. Byanageze aho bivugwa ko Abafaransa baba bafiteyo ingabo zirimo gufasha umutwe wa FC23. Turabigarukaho. Ubushinwa bwagize icyo buvuga ku bijyanye n'umutekano muke ndetse n'ibibazo by'ubuzima muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibihugu byinshi rero bikomeje kuzamura ijwi ryabyo kuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Muheruka Pakistani yagize icyo itangaza, Bushinwa, Bufaransa n'ibihugu byinshi rero byongeye kugira ijambo kuri bino bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Nge rero mugiye kubana Bosco nkuko natangiye mbikubwira, iyi Region Info tugiye kubana mu minota itari myinshi kandi itari na mikeya, ariko mu by'ukuri menya kurava hano kuri uyu muyoboro ubashije kumva uko ibintu bihagaze ndetse mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo ya Kivu. Reka duhere muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu munsi wa none, kuri uyu wa mbere, ihuriro rigizwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo arizo FARDC, ni imitwe yitwara gisivile izwi nka Wazalendo. Ni bivuga ngo ni imitwe y'abasivile yitwara gisirikare, ahubwo bakomeje kongera imbaraga ku rugamba mu karere ka Masisi, cyangwa se uhite muri teritwari ya Masisi ho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu masaha aheruka. Iri huriro ryongereye kwigarura uduce ndetse ryongera uduce ririmo gufata, nk'uko birimo gutangazwa hano ku makuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Ihuriro ryegereye kandi uduce tw'ingenzi twa Ngungu ndetse n'umujyi wa Rubaya uzwi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'inyeshyamba za FC23 mu mirwano yatangiye kuwa gatanu tariki 26 Kamena, nk'uko amakuru aturuka ari kubera imirwano abitangaza. Bivuze ko iminsi igera kuri 3 imaze kwihirika ibi bice birimo imirwano isatira tuno duce twa Ngungu ndetse na Rubaya. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace abivuga, kugeza mu gitondo cyo kuri wa mbere ku itariki 29 Kamena, umutekano wari ugikomeje kuba muke mu gace ka Kabingu kari ku muhanda ugana Ngungu mu bwami bwa Bahunde. Akomeje kumvikana urusaku rw'intwaro ziremere ndetse n'izoroheje kuva mu masaha ya kare y'igitondo. Humvikanye ibisasu bya rutura, ibintu bigaragaza ko imirwano igikomeje cyangwa ko hari ibice bikomeje guhatanirwa. Muri bino bice bya Shoferu ya Bahunde muri Ngungu humvikanye imirwano mu gace ka Kabingu. Kabingu yaraye inagizwemo n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, ndetse bashyira n'ubani w'imico w'abasirikare, bigaragaza ko bari biteguye ibitero byagombaga kubaho isaha iyo ari yo yose. Ubuhamya butandukanye buvuga ko iyi mirwano yatangiye mu gitondo cyo ku wa gatanu, ubwo abarwanyi ba Wazalendo nibwo yatangiye nyine mu gitondo cyo ku wa gatanu, ubwo abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije na FARDC batangizaga ibitero icyarimwe mu bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi. Iyi mirwano yaje no kongera kugaragara mu duce tumwe na tumwe twa teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikomeye, iri huriro rivugwaho kuba ryarafashe ibice byinshi bifatwa nk'iby'ingenzi mu rwego rwa gisirikare. Muri byo harimo agace ka Kasake kari hafi ya Ngungu ndetse na Rubaya, ndetse n'imisozi ya Runigi, Pluto ntabwo ari Runingu ni Runigi, na Kanyarubere yo mu gace ka Kibabi, ibice bifite akamaro gakomeye mu rwego rw'ubwirinzi no gukomeza ibitero byerekeza mu mijyi minini. Uvuga ngo lokalite ya Kanyarubere iherereye muri Kibabi yaje kuba Tombe nk'uko bitangazwa. Kasake hafi ya Ngungu iba Tombe, ibigaragaza ko mu by'ukuri nanone Runigi nayo yafashwe nk'uko bitangazwa. Icyakora uko ibintu bihagaze ku rugamba ngo biracyahindagurika, ku buryo isaha yari yose hari gusohoka amakuru mashya ku bijyanye n'imirwano nk'uko byatangajwe na Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye MONUSCO ushinzwe gukurikirana ndetse no kugenzura ibijyanye n'amahoro n'iyubahirizwa ry'ihagarika ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bavuga ko umutekano ukomeje kuba mubi, aho akiri kuraswa rimwe na rimwe ndetse n'impande zihanganye zigakomeza kwimura ingabo zazo. Ibice byinshi ngo byaba bikomeje kuba mu kangaratete. Uretse Ngungu na Rubaya, hari n'utundi duce dukomeje kubamo umutekano muke, harimo cyane cyane Kasenyi, harimo Ruke ndetse n'inkengero zabyo berereye mu gace ka Oso Banyungu, aho ibikorwa bya gisirikare by'impande zihanganye bikomeje guteza impungenge abaturage muri tuno duce twa Kasenyi ndetse na Ruke. Byongeye kandi kuwa gatanu habaye imirwano no mu gace ka Minjenje ho muri teritwari ya Warikare ndetse no muri Bibwe mu gace ka Bashari Mokoto muri Masisi. Ibigaragaza ko imirwano ishobora gukomeza kwaguka no kugera mu bindi bice by'akarere. Ibibazo by'ubutabazi bikomeje kugaragara ku ruhande rw'ibibazo by'ubutabazi. Kubura k'umutekano byagize ingaruka zikomeye ku baturage. Mu mpera z'icyumweru hagaragaye abantu benshi bava mu byabo bahunga imirwano. Imiryango myinshi yahunze ingo zayo ishaka ubuhungiro mu duce ifata nk'umutekano uruta ahandi, nk'uduce turimo umutekano kurusha ahandi. Uku kwiyongera kw'imirwano kurushaho gukaza ibibazo byari bisanzwe biri muri iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bakomeje kuba mu kaga katewe n'iterambere ndetse n'intambara n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro n'ubundi bituruka kuri iyi ntambara. Iyi mirwano ibaye mu gihe cyihariye kuko kuwa gatandatu tariki 27 Kamena hari hashize umwaka umwe hasinywa amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda azwi ku izina ry'amasezerano ya Washington, yari agamije kugabanya umwuka mubi w'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo aya masezerano ashinjwa ko ntacyo yigeze ageraho, nyuma y'umwaka umwe ayo masezerano asinywe, kuba imirwano ikomeje muri teritwari ya Masisi ngo biragaragaza ibibazo bikomeye bikiri mu nzira yo kugarura amahoro arambye muri aka karere. Nubwo ihuriro rya FARDC na Wazalendo rivuga ko ryateye intambwe ku rugamba, uko ibintu bihagaze ku butaka biracyateye urujijo ngo kuko imirwano igikomeje kandi abaturage bagakomeza kwibasirwa n'ingaruka zayo. Ingaruka z'imirwano zirakomeza kugera ku baturage. Ubufaransa bwatunguranye buvuga ku bijyanye n'inyeshyamba za AFC mu 23. Ubufaransa bwongeye gushimagira ko hagomba kubaho agahenge ruvuga guhagarika imirwano, bunagaragaza impungenge ku gitero cya M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani kiri kure y'imirongo y'urugamba. Ni mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda ikomeje. Guverinoma y'Ubufaransa ngo yaba yarongeye gusaba ko hashyirwa imbaraga mu bikorwa bya diplomasi kugira ngo habeho agahenge karambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye yiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ambasaderi Jerome Boniface uhagarariye Ubufaransa mu muryango w'abibumbye i New York yavuze ko ari ngombwa byihutirwa kurinda abaturage b'abasivile cyane cyane mu bice ibikorwa by'urugomo n'ibitero bikorwa hakoreshejwe drones bikomeje kwiyongera. Ubufaransa bwagaragaje kandi ko impungenge zikomeje kugaragara kugira ngo igitero cyagabwe n'umutwe wa M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ahantu hari ku ntera ya kilometero amagana uvuye ku mirongo y'urugamba, bivugwa ko bidasobanutse kumenya byinshi ku bijyanye na kino gitero. Bati mbere na mbere agahenge karakenewe kurusha ikindi gihe cyose kugira ngo abaturage b'abasivile barindwe. Turasaba impande zose gukurikiza byuzuye gukomeza imirwano
bishyira abaturage mu kaga kandi ubwiyongere bw'ibitero bya drone baratera impungenge. Umwe mu baturage bacu wakoraga UNICEF ngo yagizweho ingaruka n'igitero cyabereye i Goma. Ati turasaba ko habaho gukora mu mucyo ku bijyanye n'ababigizemo uruhare. Duhangayikishijwe kandi n'igitero giherutse kugabwa na FM23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani gereye hafi ya kilometero 100 uvuye ku mirongo y'urugamba. Ubufaransa buvuga ko gushyira mu bikorwa agahenge karambye ari ingenzi kugira ngo haboneke umuti w'iki kibazo. Jerome Boniface yavuze ko agahenge nyakuri ari ngombwa kugira ngo abaturage barindwe ingaruka z'imirwano no guha amahirwe inzira y'amahoro. Uhagarariye Ubufaransa ngo yibukije ko impande zose zirebwa n'iki kibazo zigomba kubahiriza imyanzuro yafatiwe Montreal, cyane cyane ibijyanye no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, gutanga ubufasha bw'ubutabazi no kurinda ibikorwa remezo by'abasivili. Mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, Ubufaransa bwasabye ko hashyirwa mu bikorwa byuzuye umwanzuro 2773 wemejwe n'abagize iyo nama bose. Uwo mwanzuro usaba guhagarika imirwano bidatinze, kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhagarika inkunga u Rwanda rwa M23 ndetse no gukuraho umutwe wa FDLR bikorwa n'inzego za Kongo. Uyu Jerome yashimangiye ko kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidashobora kugibwaho impaka, ngo ibi bigomba kuba igice cy'igisubizo cya politike kirambye kizajyana no guhagarika imvugo zose zibiba urwango ndetse no guteza imbere ibiganiro bya politike hagati y'Abanyekongo bisa neza n'ibyo niberutse kwanzurwa ubwo irondere mu Bwongereza hateranaga inama nanone yigaga kuri kino kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bamboka gerereye Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Chopo, cyakunze kugabwaho ibitero bya drone ziturika byavuzwe ko byakozwe na AFC/M23. Uyu mutwe ushyigikiwe na Kigali uvuga ko wari ugamije kurasa ikigo cy'ubuyobozi bw'ibitero bya drones bya FARDC cyari kirimo gukorera kuri icyo kibuga. AFC/M23 ivuga ko yakoze igikorwa cyihariye kigamije gusenya no gukuraho drones yari igiye gukoreshwa nk'uko bivugwa mu kwica abasivile ndetse no kugaba ibitero ku birindiro byayo biri hafi ya Kisangani. Uyu mutwe uvuga ko ibyo wakoze ari mu nshingano zabo zo kurinda abaturage b'inzirakarengane. Ibi bibaye mu gihe hari amasezerano ya Washington yashyizweho ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibiganiro bya Doha biyobowe na Qatar, byose byari bigamije gushaka igisubizo cy'amahoro. Nubwo bimeze bityo ariko umutekano n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kurushaho kuzamba nubwo ibikorwa bya diplomasi bikomeje kwiyongera. Mu makuru akomeza kugenda agarukaho muri Kivu y'Amajyepfo, ibibazo by'umutekano bikomeje kuba ingorabahizi. Abatuye muri bino bice batangiye kwamagana ibibazo ndetse n'ingaruka zituruka ku kutubahiriza umutekano. Umwe mu bagize societe civile muri Kivu y'Amajyepfo agaragaza impungenge zikomeye ku nzira z'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Umwe mu bagize societe civile muri Kivu y'Amajyepfo yagaragaje ko nubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iri gushyira imbaraga mu gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu, bimaze kugerwaho bikiri bike cyane kandi biteye impungenge. Uyu muterankunga wa societe civile yagaragaje ibi bikurikira. Ati hashize ukwezi kurenga u Rwanda ashinja gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara na Twirwaneho na M23 rukomeje kugaba ibitero by'amasasu aremereye ku manywa nijoro ku duce dutuye cyane ndetse no ku birindiro bya FARDC mu misozi miremire ya Minembwe mu karere ka Fizi, kandi ngo nta ngamba zifatika zituruka Kinshasa zo guhagarika ibyo bitero zaba zarafashwe. Ikindi umuturage avuga ngo nyuma y'umwaka umwe urenga ngo amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington hagati ya Kigali na Kinshasa ntabwo aratanga umusaruro kandi ari gutanga umusaruro muke ndetse utanyuze abaturage. Ikindi ngo hashize amezi 17 inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye imaze gutora icyemezo 24/73 kuwa 26 Mutarama 2025, ariko ngo nta mpinduka zigaragara zabaye ku rugamba. Ibintu asobanura nko kunanirwa gukomeye. Hashize amezi arenga 16 amabanki akora mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 zikekwa gufashwa n'u Rwanda aracyafunze. Ibintu byagize ingaruka zikomeye ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage bo muri ibyo bice bari barashyize amafaranga yabo ku mabanki ndetse n'abari bakeneye gukorana n'ibigo by'imari. Ngo nyuma y'imyaka hafi 5 ngo Leta ya Kongo ntirabasha kubona umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo nubwo hakomeje gutangwa amasezerano n'imbaraga zitandukanye zigamije kugarura amahoro.
Ikindi ngo hashize amezi arenga 15 ibiganiro byaduha bihuza leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Uyu muterankunga wa societe civile awufata nk'uhagarariwe n'u Rwanda ngo ntibiratanga umusaruro ufatika, ahubwo ngo bikomeje gutanga icyizere kidafite ishingiro ku baturage cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'imyaka myinshi diplomasi mpuzamahanga ikomeje gutanga ibyemezo, ibihano n'amagambo yo kwamagana, ariko ngo nta mpinduka zifatika zigaragara ku rwego rw'umutekano no kugarura amahoro. Nyuma y'imyaka myinshi y'amasezerano adashyirwa mu bikorwa, ngo abaturage benshi batangiye gutakariza icyizere ubuyobozi bwa Kinshasa, kuko babona ko isezerano ryo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo rishobora kutazagerwaho kubera ko inyeshyamba za FC23 zikomeje kugaragaza ububasha, ubushobozi ndetse no gutsikama bagakomera muri bino bice. Ubushinwa burasaba impande zihanganye gushyira imbere ubuzima bw'abaturage, kwemerera ibikorwa by'ubutabazi gukora ndetse no kurwanya icyorezo cya Ebola mu buryo bwihuse kitarahitana benshi. Ibyo ni byavuzwe nabyo n'Ubushinwa, tugiye kongera gukomozaho kubera ko ibyo twari twavuze ariko ntabwo twabisoje, tugiye kongeraho n'ibi ngibi. Ni amakuru menshi akomeje gusohoka. Ubushinwa ngo bwasabye umuryango mpuzamahanga kongera ubufasha ugenera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'iby'ubutabazi biterwa n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu no hanze yacyo, ndetse bikarushaho gukomera kubera kongera kwaduka kw'icyorezo cya Ebola mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo yagejeje imbere y'impande y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, ambasaderi w'Ubushinwa muri Loni Fu Kongo yagaragaje ko hakenewe byihutirwa gukemura ibibazo by'ubutabazi bikomeje kwiyongera. Yanahamagariye abafatanyabikorwa n'abaterankunga kongera inkunga yabo kugira ngo icyuho cy'ingengo y'imari kigenewe ibikorwa by'ubutabazi no guhangana n'icyorezo cya Ebola cyuzuzwe. Yagize ati, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tugabanye ubukana bw'ibibazo by'ubutabazi. Intambara imaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo yateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, kandi icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka cyarushijeho gukaza umurego. Ubushinwa bushyigikiye ibikorwa biri gukorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi OMS ndetse n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara, kandi burahamagarira umuryango mpuzamahanga cyane cyane ibihugu bisanzwe bitanga inkunga kongera ubufasha kugira ngo icyuho cy'inkunga kiboneke. Mu gihe umutekano ukomeje guhungabana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'imitwe yitwaje intwaro, bitewe n'imirwano ikomeje hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta, uhagarariye Ubushinwa muri UN yasabye impande zose ziri mu makimbirane gushyira imbere ubuzima n'inyungu z'abaturage. Ati, impande zihanganye zigomba gushyira imbere ubuzima bw'abaturage, zikemera ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo aho bikenewe nta nkomyi, zikarinda umutekano w'abaganga n'abakozi b'ubutabazi, kandi zigafatanya kugira ngo Ebola irandurwe mu gihe gitoya gishoboka. Ku rundi ruhande, ambasaderi Fu Kongo yibukije ko Ubushinwa n'ibihugu bya Afurika cyane cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisanzwe bifitanye umubano ukomeye ushingiye ku bufatanye ndetse no gufashanya mu bihe byiza no mu bihe bikomeye. Ati, yasobanuye ko nyuma yo kongera kwaduka kwa Ebola, Ubushinwa bwahise butanga ubufasha bwihutirwa bwa G5 kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku muryango wa Afurika yunze ubumwe, bwanohereje itsinda ry'inzobere mu by'ubuvuzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bunatanga ubundi bufasha bwihutirwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse na Afurika yunze ubumwe mu buryo bwo kurwanya kino cyorezo kugira ngo kidakwirakwira ndetse n'abacyanduye bavurwe. Yongeye ati, Ubushinwa buzakomeza gukurikirana hafi iki cyorezo kigenda gihinduka, kandi buzatanga ubufasha bushoboka hashingiwe ku byo ibihugu bya Afurika bizaba bikeneye kugira ngo bibashe gutsinda iki cyorezo vuba. Ubushinwa bwiteguye gukomeza gukorana n'umuryango mpuzamahanga mu guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere ndetse no gushyigikira iterambere ry'ubukungu. Kugeza ubu hamaze kwemezwa abantu bagera ku 1274 banduye Ebola, harimo 660 bamaze kwitaba Imana, 178 bakaba barakize, mu gihe abarwayi 502 bagikurikiranwa n'abaganga. Iki cyorezo kibasiye cyane cyane intara ya Ituri
ari nayo yabereye isoko, ari naho habereye isoko yacyo, ndetse na Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Icyorezo cya Ebola kiri gukwirakwira mu burasirazuba bwa Congo mu bice bisanzwe byugarijwe n'intambara, kwimurwa kw'abaturage n'umutekano muke. Abaturage bo muri ibyo bice bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zirimo kugabanuka k'ubushobozi bwo kubona amasoko, imibereho ndetse na serivisi z'ibanze. Muri icyo gihe kandi urwego rw'ubuzima rukomeje guhura n'ibibazo bikomeye bituma ibikorwa byo guhangana n'icyorezo bitagenda neza. Nk'uko bitangazwa n'imiryango y'ubutabazi n'abafatanyabikorwa ba Congo, guhangana neza n'iki cyorezo bisaba ko ibikorwa by'ubuvuzi n'ubutabazi bigera ku baturage bafite ibibazo by'umutekano, hakabaho igenzura rikomeye ku mpaka no mu nzira zose zinjirwamo, ndetse hakanatangwa amakuru yizewe kandi yumvikana ku buzima umunsi ku wundi, bimwe mu bizafasha guhangana na kino cyorezo mu gihe bigikenewe cyangwa se mu gihe bikozwe, ngo iki cyorezo gishobora kuzahagarara. Nubwo ikibazo gikomeje gutera impungenge, ubuyobozi bwa leta ya Congo bukomeje guhumuriza abaturage, bukavuga ko buri gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu gihugu no hanze yacyo kugira ngo iki cyorezo gihagarare. Bugaragaza kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifite uburambe mu kurwanya Ebola, kuko igihugu kimaze guhangana n'iki cyorezo cya Ebola inshuro zigera kuri 16, ubwo byose bikaba byararwanyijwe bikarangira bihagaritswe cyangwa se bitsinzwe. Bityo akaba nta muturage n'umwe ukwiye kwiheba, ukwiye guheranwa, kubera yuko iyi ndwara iravurwa kandi igakira, aho havurwa ibimenyetso byayo nk'uko bitangazwa n'abahagarariye inzego z'ubuzima hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'ibijyanye n'ubuzima nabyo twari turimo tugarukaho.